በድጋሚ ልበላ እንተዋወቅ። እሺ አህመድ ማር ዜኑ እባላለሁ ከሼኪ ከተማ። Could you introduce yourself? My name is Mahmoud Abadiga. I'm a player of Sheki team. እንግዲህ ዛሬ በሚገርም አይነት የደጋፊ ድባብ እንዲሁም ደግሞ ወደ አራት ለመግባት የሚደረገውን ፍልሚያ አሸንፋችኋል። እንሰማው በጣም ደስ ብሎኛል። ጨዋታው በጣም አድካሚ ነበረ። እናም የሆነ በቃ የተመጣጠነ ቲም ነው የሚመስለውና ደናባዎችም በጣም ተፎካክሮናል። ግን ያው ረፍተናቸዋል አሁን አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ ደስታው እንዴት ነው እናንተ ጋር? ወደን በጣም ደስ ብሎናል። ስለዚህ ሼኪ ዋንጫውን ይበላል ይሄ ታወቀ ነው። እሺ ጋረባዬ ሀለነ ማጃይቡኒ ለማፍዚሮን ዱፈ ማርተኒ ጡምራ ደሞ ፔናልቲዳን እንጅበተን ከሰንጀርተ ሜጋ መቹ አስረጋም ወላሂ ያኔ ዋን ዱበቹዳፍ ይሌ ነትጥናታ ዱጋ ዱበቹፍ ሂንደንደኛ ዋንደንደኙፍ ጎኔ ረንጀዳን Today you won an amazing game. How was the match? As you saw, 2 goals were scored against us in the first half, and our team was quite distracted. But then we managed ourselves and equalized the score. Then we won by penalties. Me hanga wanati taphatanini tiimiin isinti ulfaate yookiin immoo challenge isin godhe jenni dhugumaa dubbachuudhaaf dogongora jalqabarratti dogongorreeni malee tiimiin nutti jabaate hin jiru. Bicuu ishee nu fattananiiru jarri kuni haala ajaa'ibaatiin gara tasgabboofnee gara xabaatti deebine immoo akka injifannu taaneerra jechuudha. Which team challenged you the most till this moment? Sekeru challenged us before, and today, as you saw, we got a bit challenged in the first half, but we overcame it then. መልካም እድል ይሁንላችሁ። አንድ ደግሞ ማስተላለፍ ያለብን ነገር ብዬ የማስበው ደጋፊው ከዚህ በኋላ ያለውን ጨዋታ በምን አይነት ስነ ምግባር እንዲያየው ትመክራለህ? ከስፖርታዊ ጨዋነት አንፃር ደጋፊ ያው ስነ ምግባር ባለውና ሼኪ አንድነታችን ስንል በመረበሽ አይደለም፣ ከጎናችን ነን ብለን የምንጠብቀው በድጋፋ እንጂ በመረበሽ አይደለም። መረብሹት ደግሞ እኛን ወክሉ አይደለም። እኛ ያው በመደገፍ ነው የምንታወቀውና በሚታወቁት እንዲህ በስነ ስርዓት እንዲደግፉንና ያው ወደፊት አብረን እንሄዳለን ብዬ ደጋፊዎች ጋር ተስፋ አደርጋለሁ። ሜጋ ደጋፊ ወግን ሞ ደገርቶታን ሜባ ባይ deeggartoota keenyaan wamtan jedhu isin jaallanna tokkummaan keenya humni keenya ammas gara fuulduraatti adeema haala tokkummaa qabnu kanaan haala tasgabbiidhaan waancaa kana fudhannee akka galluun jedhaaniyan deeggartoota keenya nan jaalladha nan kabaja yoomuu isin jaallannaan jedhaan deeggartoota keenya. Regarding discipline, what's your message for your fans? Football can get them quite emotional. That's it. There's no other intentions behind it. We'll work on it and correct it. በጣም አመሰግናለሁ። ገለቶምሽ ulfaadhaa galatoma.